Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar di kelompok ke-6. Di kelompok ke-6 halaman 9. Ada Bu Tiwi di Singapura. Silakan Mbak Tiwi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mim ba'd Mim ba'd. nurum baiti Nurum baiti. abadam bima Abadam bima. kafirim bih Kafirim bih. awanum bain Awanum. Awanum bain. Agak ditahan ya iklan tuh. Kemudian. al-ambi al-an al-an al-am ya Ya. al-anbiya Al-Anbiya. al-anbiya Al-Anbiya. Kemudian. wadha'ikum bih Suaranya kalah sama Bu Erni loh. Bu Erni mau mobil gede di Kalimantan. Tapi nggak bisa masuk katanya, internetnya ngek-ngekan. Kenceng, ayo kencengin. Wadha'ikum bih. mimbas Mimbas gitu. mimbas Iya. bahyam bainahum Baghyan bainahum. hilum bihada Hilum. Hilum bihada. lijambih Lijambih. Kemudian. hada Mug, muhtasalum bukan muh. G, mung mug. mung hada muhtasalum barid Hada mughtasalum barid. dzalika raj'un ba'id Dzalika raj'un ba'id. Itu nomor ID kullu tinggal dipasang nomor nafsin ID-nya. bima kasabat Kullu nafsin bima kasabat. khabirum bima ta'malun Khabirum bima ta'malun. Kemudian nih Allah. Allahu latifum Allahnya panjang. Allah, R-nya Allah 2, la-nya ada pada aslinya. Allah. Allahu latifum bi'ibadih Allahu latifun bi'ibadih. bikulli syai'in basir Bikulli syai'im basir. Kemudian ini ada yang nanya belajarnya Pak Ari ada gurunya ya. Ini Pak Ari ada gurunya enggak? Ya ada lah gurunya. Tiap pagi saya yang ngajarin dari Senin sampai Sabtu. Dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Dari jam 20 malam sampai jam 24. Kadang-kadang sampai jam 1. Begadang. Yuk terus. wa ambatna fiha habba فأنبتنا فيها حبا fakanat
fakanat fakanat fakanat haba'am mumbasya. Hanya sa tipis cedal Oh, cadel. oh, oh, sa. Iya, sa cedal cadel. Fakanat haba'am mumbassa. Fakanat haba'am mumbassa. Kemudian Rasulan yatlu alaikum. Rasulan yatlu alaikum. Wa ma yanbaghi lahum. Wa ma yanbaghi lahum. Ad'afam mudha'afah. أضعافا مضاعفة Qulubun yawma idin wajifah. قلوب يومئذ واجفة Kalla layumbadanna fil hutamah. كلا لينبذن في الحطمة Wa ma adraka mal hutamah. وما أدراك ما الحطمة Jasya'am bima apa Sasha kanu. Jasya. jasa biro Jasa. jaza zai Jasa. jaza Jasa'am bima kanu ya'malun. jaza bukan jasa ya jaza zai zaitun Zainab jaza'an bima kanu ya'malun ya Ulaika fi dhalalim ba'id. ulaika fi dhalalim ba'id kemudian Kullu ummatin bi rasulihim. kullu ummatin bi rasulihim Wa huwa waqi'un bihim. wa huwa waqi'un bihim Wallahu ra'ufum bil ibad. wallahu ra'ufum bil ibad Wallahu ra'ufum bil ibad. iya Lafi dhalalim ba'id. lafi dhalalim ba'id Lanasfa'an bin nasiyah. lanasba'an bin nasiyah Malam ya'dam bihillah. malam ya'zam bihillah kemudian kayak di ini ya kita ngajinya kayak di lautan suara kipas anginnya kayak suara angin Nah, itu suara AC, Pak. AC iya tapi kedengarannya kayak suara kayak kita ngaji di itu di sungai gitu loh iya nggak apa-apa dah bertenopo-nopo yuk terusin aja nggak apa-apa aduh Fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dzambik. Fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dzambik Wasabbih bihamdi rabbika bil asiyyi. Wasabbih bihamdi rabbika
Fasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Faman Kemudian yahdi bi faman yahdi bihi min jangan buru-buru. Jangan buru-buru, itu kayak orang Sunda lagi ngawih ya. Lagi lamun hujan baman. Ayo. faman yahdi bihi bihi ya. Mamai Faman yahdihi. yahdihi faman yahdihi Iya. faman yahdihi min ba'dillahi afala tadhakkarun. Faman yahdihi min ba'dillahi afala tadhakkarun. Kemudian wa malahum. Wa ma lahum bidzalika min ilmin in hum illa yazunnun. Wa ma lahum bidzalika min ilmin in hum illa yazunnun. Kemudian Wa ma ja'ala aswajukumul azwajakumul. aswaja. Ini yang lain ini apa ini Pak Ustadz, panjang ya Pak Ustadz? Panjang ini. Kumula Azwajakumul itu zahirun gitu ya. Nyamber. wa ma Badlajah. ja'ala aswajakumul tuzahiruna Minhun nak, nanya ketinggalan. Minhun nak. Kalau nggak kuat wa bagi ma dua aja sampai tuzohirun. Nanti diulang lagi dari tuzohirun ya kalau nggak kuat napasnya. Boleh bagi dua. Ya. wa ma ja'ala aswajukumul Azwajakumul. oh Ayo. wa ma ja'ala aswajakumul tuzahiruna Minhunna, bukan minhum. Minhunna. Bagi dua saya bilang, bagi dua, dibagi dua kalau nggak kuat. wa ma ja'ala aswajakumul tuzahirun. Ini dari mana Pak tuzahirun? Kalau bagusnya dari Allah, la-nya panjang. Allah gitu. Panjang. Allaitu zahiruna minhunna ummahatikum. Tuh kan bener kan? Itu bagi dua. Wa ma ja'ala azwajakumul itu zahirun. Itu zahiruna minhunna ummahatikum. Kemudian Fi adnal ardi wa hum min ba'di gulibihim golabihim. golab Golabihim bukan golibihim. Ayo lagi. golabihim. Fi Fi adnal ardi wa hum min ba'di golabihim sayahlibun. Fi adnal ardi wa hum min ba'd وهم من بعد غلبهم سيغلبون. Kemudian Wa may yudlilillahu fama lahu min waliyyin min ba'di.
ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. Iya bagus, tinggal kencengnya aja. Berani kenceng. Nih kurang kencang Pak. Kurang, masih apa ya? Masih ketahan. Yuk. Auzi'ni. Wahayyi lana. Wahayyi lana. Qurrata a'yun. Pendek. Salah. Qurrata a'yun. Qurrata a'yun. Ayyul hijbain. Ayyul hizbain. Awazanuhum. Awazanuhum. Manasikakum. Manasikakum. Yu'jisun. Hah? Yu'jisun. Apa? Yupikun. Udah pikun. Yujizun. Yupikun. Yupikun. Oh, emang udah tua udah pikun. Aduh. Yujizun. Saya cari-cari mana yupikun. Ayo. Yujizun. Yu'jizun. Yujizun. Ya'juj. Ya'juj. Ma'juj. Ma'juj. Al-afidah. Al-afidah. Ilahahu hawa. Ilahahu hawa. As-salatu was-zakah. As-salatu was-zakah. Mim mudghah. Mim mudghah. Falillahil makr. Mana? Fa ya. Falillahil makr. Al-musammil. Salah. Al-musamil. Z. Salah. Al-musammil. Kurang. Nih dengerin. Al-muzammil. Gitu. Al-muzammil. Kemudian. Yu'jibuk. Yu'jibuk. Fa'wu ilal kahf. Fa'wu ilal kahf. Wal munkhafina. Wal munfiqah. Apa? Bapi nama udah pulang kampung. Munkhaniqah. Aduh. Wal munkhaniqah. Wal munkhaniqah. Aduh. Yastambi'unak. Fi bahril lujji. Fi bahril lujji. La tulhihim. Wala amin. Wala amin.
Syana'anu qarim. Apa? TV ngantuk ya kamu ya. Kaum bukan korin atuh kamu nih Masya Allah. Terlalu. Aduh. Ayo lihat lagi. Yang benar. Astagfirullah. Syana'anu qaum. Syana'anu qaum. Jannatul ma'wa. Jannatul ma'wa. Ini bacanya gimana nih Pak yang Nisa? Lisyai gitu jadi madlin. Lisai. Lisyai. Oh. Ini yang buletan ini maksudnya apa Pak? Itu bahwa alif itu jadi mati bukan jadi pemanjang ya. Harusnya kan lisya gitu ya. Lisyai jadi nggak jadi pemanjang dia alifnya. Gitu. Jadi seperti nggak ada gunanya gitu ya. Lisyai. Lisyai. Layai as Pak. Layai as. Layai as. Iya. Panjang ya Pak. Layai as. Lin. Pendek. Layai as. Lin ya, huruf lin nggak panjang enggak. Layai as. Layai as. Innama ana minal mundirin. Innama ana minal mundirin. Pinter tuh ya. Masya Allah. Tinggal kencengnya aja nih. Emang jagain nenek di situ? Kerjanya? Ya. Wah, enak jagain nenek mah ya. Neneknya udah pikun lagi kan. Iya udah. Aduh, enak ya. Bawel nggak? Enggak ya? Nggak enak Pak. Nggak ada Oh, yang enak ya. Pak. namanya kerja mah gak ada yang enak ya. Nanti enak-enakin aja deh. Aduh. Kemudian nun mati atau tanun ketemu huruf-huruf ikhfa ya. Tak. Anta. Anta. Wa antum tutla. Kemudian Mentatawwa. Antakulu. Au aknatum. Junatin tajri min Sunatin. tahtihal. Siapa yang disunatin? Jana. Salah. Aduh. Kebetulan saya lemes jadi ketawa lagi. Tadi mah ngantuk. Aduh, sunatin. Siapa yang mau disunatin masal? Orang janatin. Kamu mah ada ya wae. Aduh. Jannatin tajri. Nanya panjang atau mad asli? Jannya guna, nanya mad asli. Jannatin, tingnya ikhfa ditahan. Jannatin tajri min. Jannatin tajri min. Jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna
Nunazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bil unsa. Bil unsa. Wa kuntum aswajan salasah. Wa kuntum azwajan salasah. Khalaqad dzakara wal unsa. Khalaqal dzakara wal unsa. Mislu hazil Kurang unsayain. tasdidnya. Mislu Mislu hazil. hazil unsayain. Mislu hazil unsayain. Alal hinsil azim. Alal hinsil azim. Wa rayhanu wa jannatu wa rayhanu Wa raihanu. wa rayhanu wa Wa jannat raihanu. Gitu atuh. wa rayhanu wa jannatu na'im. Wa raihanu wa jannatu na'im. Kemudian nih ngajinya enak ini di pantai. Suara itu ada suara angin di pantai. Ayo. Ini mim ya Pak Ustaz ya, yang ini mim ya. Numati ohum ya. Numati. Numati'uhum qalilan summa nadhkur. Numati'uhum qalilan summa nadhkur. Numati'uhum qalilan summa nadtarruhum ila adabin ghalib. Goliz, bukan golib. Goliz. Iya. Numati'uhum qalilan summa nadtarruhum ila adabin ghalib. Numati'uhum qalilan thumma nadtarruhum ila azabin ghalib. Min ju'. Apa? Min syu. Oh gitu. Min. Ini Pak Ustaz, benar ngomongnya benar, min ju'. Gitu. Tapi min syu. Min ju. Min ju. Ayo wae. Min ju'. Tuh, mincu. 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 Jimnya kurang maco. Juju, Jakarta, jiji, juju, jaja, jiji, juju. Minju, gitu. Minju. Tuh, jadi ke hidung itu mah. Minju. Minju, juju, sinyu. Jangan panggil nyunyu, nggak mau kemana nyunyu, juju. Ayo. Minju. Kok gitu? Ya terserah karep mah. Minju. Jimnya belum keras lah. Hutang Jim. Wa manja. Tuh, jannya bisa. Wa manja. Ini Jim. Keras. Musi janafa. Musing Pak. Itu mantubi dulu. Musing janafa.
mustanjanafa. At-Tauratu wal Injil. At-Tauratu wal Injil. Innal abrara lafi na'im. Innal abrara lafi na'im. Wa tara kulla ummatin jasiyah. Salah. Salah. Janya panjang. Oh. Wa tara kulla ummatin jasiyah. Wa tara kulla ummatin jasiyah. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Kemudian Wa nadainahu min janibit kurang turi. nyamber. Wa nadainahu min janibit turil aiman. Wa nadainahu min janibit turil aiman. Pendek, aiman. Aiman. Oh iya, aiman. Pendek. Nah. Oh Dari sini. iya. Pendek. Aimani. Aimani. Aiman. Ayo, pendek. Wa nadainahu min janibit turatil aimani wa Turatil gimana? Astagfirullahalazim. Turil. Turil. Tarik nafas dulu Pak. Yo, yang banyak biar jangan sampai habis. Wa nadainahu min janibit turil aimani wa qarrabnahu najib. Ya. Najib. Ini kalau berhenti di mana Pak? Enggak, ini terlalu panjang sih Pak. Tadi udah saya kasih contoh. Wa nadainahu min janibil tur. Min janibil turil aimani wa qarrabnahu najiyya. Bagi dua. Wa nadainahu min janibit tur. Min janibit tur. Jangan minjai nih atuh. Minjani, minjani bit. Min janibit turil aimani wa qarrabnahu najiyya. Kemudian. Min duniha. Inda sidratil muntaha. Apa? Mindasid. Inda sid. Ing. Oh iya, inda sid. Jawanya keluar nging dahi. Nging. Ain. Jawanya keluar nginda. Ngasar. Asarnya ngasar. Ngalamin. Kalau orang Jawa nih Pak, mau di mana aja pasti Jawanya keluar Pak. Iya, makanya dia. Itu Bu Eka kemarin mau ngasar dulu katanya, mau ngasar dulu. Iya memang, ya nggak apa-apa kalau hari-hari mah ya nggak dosa, itu mah bukan Quran. Saya mau sholat ngasar dulu, tapi kalau Quran mah jangan ngasar, jangan ngalamin atau ya alhamdulillah gitu. Ya. Ayo ngebela diri ya. Inda sidratil muntaha.
Inda sidratil muntaha. Wa fi khalqihum wa ma Wa fi khalqikum kihum anjay. wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbah Ya. min dabbatin ayatul liqaumin Ayatul. Hey. ayatul Uh, min dabbatin ayatul liqaumin yuqinun. wa fi khalqikum wa ma yamassu min dabbah. Min dabbatin ayatul liqaumin yuqinun. Terus. Ballahum mau'idul la yajidu min dunihi mau'ila. Ballahum maw'idun la yajidu min dunihi mau'ila. Kemudian. Wa ma li ahadin. Wa ma li ahadin indah. Bagus Wa ma bisa. bisa Berarti juga Kak. bisa. Menyambung bisa. Indahu min ni'matin tujza. 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 Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Kemudian. Min durriyah. Min dzurriyyah. Andil qarnain. Dzil qarnain. Yatiman dha maqrabah. Yatiman dza maqrabah. Au miskinan dha majrabah. Au miskinan dza matrabah. A'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون Wala taqulanna li ولا تقولن لشيء لشيء syai'in inni fa'ilun li فاعل syai'in لشيء inni fa'ilun dzalika ghadan. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا Unsil Unzil. Ungsil aja. Saya ingat Pak Saparudin Zainya nggak bisa, tapi sekarang udah bisa. Pak, di Saudi itu di Mekah ada air apa? Air Sam-Sam. Mana ada air Sam-Sam? Air Sam-Sam. Aduh, Zainya kamu juga ke Eshaf hati. Unzil. Jangan unsil ya. unsil Unzil. Zaitun. Zainab. Zaitun. unsil Zainab. Ya. Unzil. insalaltum Inzalaltum. lanansi'an. Tuh lanansi'an. Aduh, Betul Pak. lanansi'an. Masa lanansi'an? Lanansi'an. Oh, iya. Di Mekah ada air apa? Di Mekah ada air Lanansi'an. apa? Di Mekah ada air apa? Air zam-zam. Ah, tuh bisa ya. Zam-zam. Tapi kamu Zaima bisa ya. Z-nya doang. Lanansi'an. Lananzi'an gitu atuh ah. Zi'an.
Lananzi'an. Iya, terus. Au yulqa ilaihi. Au yulqa ilaihi kansun au takunu lahu jannatu ya'kulu minha. Dipaksain sih. Bukannya dibagi 2. Au yulqa ilaihi kanzun au takunu lahu jannatu ya'kulu minha. Gitu. Yuk. Tansilul kitabil. Tangsil. Hai. Tangsil. Air sam-sam, air zam-zam. Tanzilul Gitu. kitabi Nuzulul Quran, minallah. nusulul weh. Nuzulul Quran, nusulul. Zaitun, ayo. Minallahil azizil aziz. Minallahil azizil hakim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Udah ngantuk ya? Belum, Pak. Belum, kira udah ngantuk. Nih. Ini, wa anzalna. Wa anzalna Wa anzalu. Gak ada e-nya. Ayo. Wa anzalna fiha. Iya. Wa anzalna fiha ayatim bayyinat. Iya. Ayatim bayyinatil Jangan la'allakum buru-buru. Ayatim bayyinatil la'allakum. Jangan buru-buru tasjidnya. Ayatim bayyinatil la'allakum tadhakkarun. Wa anzalna fiha ayatim bayyinat. Ayatim bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Min ayatin aw nunsiha. Min ayatin aw nusiha. Qawlan sadida. Qawlan sadida. Khamsatun sadisuhum. Khamsatun sadisuhum. Kemudian Qutilat Kotilal. insanu ma. Astagfirullahaladzim. Tiwit. Kotilal. Kotilas. Kotilal. Qutilal insanu ma akfarah. Qutilal insanu ma akfarah. Kemudian. Illa man atallaha biqalbin salim. Illa man atallah. Illa man atallaha biqalbin salim. La ya'asu min rauhillah. La yai asu. La yai. Kan sama yang sama. La yai asu min rauhillah. La yai asu min rauhillah. Ya, min rauhillah. Min rauhillahi illal qaumul kafirun.
Min rauhillahi illal qaumul kafirun. Kemudian. Min sa'air. Tuh kalau kenceng mah bagus lagunya ada kayak sinden gitu ya. Min syair pinter. Min syair. Qulna idza Idang, saqata. idang. Tanwin, Idang ya. shin, ikhfa. Qulna idza saqata. Qulna idan syatata. Wa yunsi ustahabas tiqal. Wa yunshi'us sahaba thiqal. Idza sya'a antasyarah. Anta tasaroh. Aang Antasyarah. saroh. Enggak ada taknya. Yuk. Summa idza sya'a ansyarah. Thumma idza sya'a ansyarah. Min syarri Shin. ma khalaq. Shin. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Sadaqallahul azim. 16 dulu ya. Bos. Kalau rajin mah pinter banget ya udah pinter udah bagus ya. Cuman banyak ya, ada yang keselibet-selibet lah biasa itu ya. Namanya juga gajinya jarang. Pengen pinter ya alhamdulillah. Nanti rekamannya dikirim deh. Terima kasih Bu Tiwi. Sama-sama Pak Ustadz. Iya. Sama-sama Pak Ustadz udah ajarin saya ngaji. Iya, itu kewajiban saya. Saya dulu itu loh Pak. Saya dulu Apa? mau belajar ngaji sama siapa. Oh, ya. Coba ada ngaji online nih. Cerita sama Pak Ustadz. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya, berkah untuk semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.